Ошол отур оюн. Жакшы оюн өтүп. 7 туан оюну. Сонун чүйдүмалларына Алла разы болсун. Жакшы өтүп атыр. Жакшы Кудай ашык. Жакшы тааныштардан болуп, Кудай буйрса. Авторго рахмат, ыраазычылык. Самый главный ат жабы жеңил болуп, оюнчулар аман эсен бөлө жакшы өтүп атат. Молодец, Алла разы болсун чүйдүмалдарга. Баткен 84 Дубан 7 Дубан ынтымак ар дайым бекем болсун. Алла разы болсун. Чоң аткатларга жетип, чоң гана калайбыз. Ушундай маанайлар ачылып, ушундай жерлерге катышып, дайыма ушундай биргеликте болгонду Аллахтан Мейман болуп кетиңиздер. Баардык жакшылыктарга кылайт, милдеттер. Эми оюнда өйдөгүстан сактап, Алла таалам жакшы оюн көрсөтөк деген ой болду. Алла кааласа. Даярдыктабыз. Фильм досторубузга ыраазычылык билдиребиз. Мынча нерсени уюштуруп Ысыккөлдөн келдик. Ысыккөл областынан 1984 жылы туулган келди оюнга. Ушу 7 Дубан ынтымагына келдик. Кудайым буйрса, ушу Кыргызстандын ичинде ушу жакшы самалыктар болуп атат. 7 Дубан биригип ынтымак оюндар өтүп атат. Жекеле көкбөрү, мына Кудайым буйрса эми буякта азыр жекеле көкбөрү эмес, футболдон дагы ойноп атышат, волейболдон да ойноп атышат. Бул Кыргыздын улуттук оюндарын даңазалап, Кыргыздын улуттук оюндарын жайылтуу максатында ошол эми бул ар бир жыл менен ойноп аткандан кийин, буякта муундар арасында болуп аткандан кийин көкбөрү бул Кыргыздын улуттук оюнун өркүндөтүп өстүрөлү деген ниетте эле. Ушул эми биздин Чүй областынын жигиттерине терең ыраазычылык билдиребиз. Ошолор башын баштап бүгүнкү оюнга чакырып, конокко чакырды. 7 областы тең. Бүгүн азыр Кудай буйрса, Акбулат майданында оюн өтөт.
Kırgız yoğu da at üstünde Kırgız kana aldırmay Kırgız kana aldırmay Şolgursa tartkan gökbörü Çoğup'a gelgen er Kırgız Çok ese atan ekenge Çoğup'a gelgen şer Kırgız Atan Kırgız tegirdegi gökdögü Armak olup tekte dura gözleri Ezzeteden emdigiçe kaluşu Erendirdi Ara geldi. Salam aleykum. Isıköl menen çiğ geldi. Alakandı jayıp koyul Nasipbek Azat. Kalıstar menen birge jaratkan Allah. Güçlüğünü tuğ çokusunda atalmıştırбай, taktыкты орнотсун деп балбанга бериптир. Oyundu buzup alбай, кырсыктабай, ушинтип жадырап жайна oyun talasынан намысты бекемге бөлөп 84'tün kaymaktарын anıktap ketkenge Allah nasip etsin. Amin. Kol çağap koyuңuzдар. Çiğ menen göl. Polufinalga akırın mına gel atasыңар. 15 minütten 2 time. Jallabat menen talas dayım bolgula. Jallabat talas dayım bolgula. Azat dayım, biz dayın, sekundant dayın, protokol dayın. Algaçkı sekundalardın aldında turabız. Ketти. Götürdü. 7. Katar sanıp gitti. Bekzat Aralbayev. Hay! Ay. Kaysı jagına bekip kaldı bilbeyim. Kaştan çıkpay kaldı o çirkin oңой emес. Antkeni mına teke çılanıp kaldı. Batkaka şunday çılanıp kaldı, orolup kaldı, gördüңөр mü? Жабышып атат, коргонуп атат Ысыкөл. Жерге түштү. Камбар Бейшенов. Аут. Так, Чүй 84'tün arasında Federatsiya Gökbörü жетекчибиz президенти 11 катар саны Жунусалиев Рамис Чорныйды минип жүрөт. Федерациянын чоң жүгү мына ошереке Жунусалиев Рамис Майрамбекович өзү мына 84-жылкы. Команданын капитаны Смакеев Адис, Шукуев Жеңиш, Молдоколов Темир, Бейшенов Камбар, Султанғазиев Батю, Орузбаев Азамат, Аралбаев Бекзат, Чолпонбаев Абай, Сырдыбаев Асхат, Хочоров Азамат, Жунусалиев Рамис, Белеков Бекин. Ал эми Ысыкөл курама команданын капитаны Асанов Азим, Садабаев Ренат, Жүдөмишев Кенже,
Маматкулов Азамат, Айтбаев Төлөгөн, Обалиев Азамат, Абдукаримов Улан, Авлабеков Замир, Шамбетов Бахтияр, Эшкожоев Митхун, Байгелдиев Ерлан жана Казакбаев Рахат. Эки команданын жетекчилигине ыраазычылык айтуу менен жеке биринчи тайм. Батю менен Азамат ортодо. Сары Тебетей чыкты ортого. Молдокулов, Темирлан, Тимоха 84-тің каймагы. Молдокулов Темир жана 11-ci қатар саны Байгелдиев Ерлан. Алды, эми Тимоха, сен албасаң билбейм мына отакени. Темир Молдокулов. Жогорку лигадагы достук команданын машыктыруучусу, судейский составтагы Федерация Көкбөрүнүн калысы. Чыкты. Так, азыр өнөктөштөрү жардам бериш керек. Эми! Жок, кайра салды. Чүй жардам бериш керек азыр Молдокулов Темир. Айтып айтканча болбой биринчи. Салым кетти Молдокулов Темир. 84 булар эми 40 жашка жолдомо алып атышат мынабы Дуван арасында мелдештен булар 40 жашка баш көтөрдү. 40 жаш жаштардан толуктанып баштады. Эсеп саны 1-0. On birinci Katar sani aldı. Erlan Байгелдиев. Out. Çalındadı çigittin, kareginin örtörü, halatodu büyüktün, alıp oyunu
atasın. Algalayge algın dep ata beret batasın. 50 yıllık baştalganda bu kumar. Terler suday koyulup kolda kondur çuğular. Ezim mıkçı bitçirin eki gök jal kagıştı. Hajal jetken ulakta alagandır kırıştı. Alga çigitler atırlar gülüktür. Kay kazandı tolturat karı dolgun bilektir. Kara bulçun kara güç küpürgü kanat iş. Bu baylarda gövüdü bulağındı sala düş. Bu baylarda gövüdü bulağındı sala düş. Sakallar kıykır, çaş çigitler ışkırıp. Toru aç Батю! Sultangazi Батю! Basal oynatып атат. Чүй облысының 84-тің аймақтары. Құрама командасы. Pas aldı. Bekzat aldı pas. Hop! Қатты күнайя теке салмақ қошып алған екен. Батқақчыланды, тура түшүнүңүздөр. Мына көрүп отырған бізге оңой. Emmi! Oha! Yunus Ali, Ramiz Mayranbekovich kol götürüp koyunuz şep. Koş bilek menen salıp ketişti. Bekzat menen Ramiz. Esep sanı 2-0. 12. minuta 40. sekunda. Kambar! Hop! Balbango. Beyjenov Kambar. Kambardın özünde de asılgan var. Çika özü gördüңөр, çikalar kanday atırıf menen barıp saldı. Murat, ты срешь?
Sonun götürülüp durdu ele şiira katandın göre ilip keteyin dedi okşaşmay kaldı. Kırk sekunda kaldı. Callabat Talas dayım bolgula. 30 sekunda kaldı tayımdan ayaktaşı. Esep sani 2-0. ...15 sekunda kaldı. Beş, 4, 3, 2, 1 stop. Reme. 2-0 sevinde. 3-0 sevinde. Çüy 84 kurama komandası iyilik'e jettinizler. Gelgile bata vergile gelgile. Tak, baratat çüy. Yeremet. Kambar janakı upaydın aftarı kambar. Kambar kol götürüp koyayım. Çüy federatsiyanın jetekçisi Abulkasımov Aybek Mırza geldi dağı mına $100 koyup otat. Çüy federatsiyanın prezidenti Respublika Federatsiyanın prezidentinin komanda kuramasına mına $100 koyup otat. Eğer utsaňar $100 ketdi silerge. Abulkasımov Aybek Mırza özü geldi mına. Talastan Erlan özü 2000 so'm jiberdi mına. Jalan aymaktardın federatsiya jetekçileri sonun akçalay seylik menen götörüp atjat Bayge fondun. Rahmat. 4-0. Tak, Çüy Ovulusunun 84. жылkı kurama komandası. Çüy federatsiyanın jetekçisi Abulkasımov Aybek Mırza egerde hazır 10 upay salsaňar 10.000 so'm. Har bir salgan upayga 1000 so'mdan ketdi. Börküňөр mınau $100'dan tышкары 1000 so'mdan ketdi. Batyo 5. Katar zanı bastı. Tak.
Пачка баратат кылкылдаган боюнча. Hop, bara keldi. Batyu kol götürç. 1000 so'm ketdi. Abulqasımov Aybek Mirza mana $100 çıkarın 1000 so'm çeki жоқ. Ey, mına o kişinekey balabızdı. Azat, aytıp koyçu mına balаны. Dayını жоқ ele çağıp жүret mına. Aldağa tügün ay. Esep sanı 5-0. Bekzat. Аралбаев Бекзат. Темаха Молдоқулов. Молдоқулов Темир. 84-жылқы мына жаңа ойнап жүрген жигиттер окшойт мыналар. 84'төрдөн келдин го эми. Тимоха Молдоқулов Темир. Бул да динозавр убагынан бери келе жаткан Темир болду эми. Бул эми 40 жашка толук чаба турган болду эми. Ха! Тимоха Молдоқулов. Абылқасымов Айбек Балбандан сага 1000 сом кетти. Тимоха кол көтөрүп койчу. Жарадың. Ден соолук аман болсо, ой, эми далай чабасың 40 жашка. Жакшы оюн көрсөтүп атасыңар. Тамаша куруп атасыңар. Так. 6-0. $100 тышкары дагы 2000 сом кетти. Абдугапаров Эрлан Талас койду жана Талас командасына мына область жетекчилери сонун коюп берип атат. Талас жетекчиси келип койду. Чүй жетекчиси, федерациянын жетекчилери келип коюп атат мына, рахмат. Oyun talasında Respublika Federatsiyanын президенти өзүнүн командасы менен бул жагын өзү калчап атат. 7-чи катар саны басты. Бекзат. Бекзаттын объему 4-7-2 турбина. Кайрадан эле Бекзат басып алып ойнотуп атат. Эми мынау текени таза көтөрүп такымга басып алып барып салганды балбан деп айтыш керек. Junus Ali, Ramis Майрамбекович басып алды. Bir gol çağıp koysoңор боло. Federatsiya, Respublika Federatsiyabыздын жетекчиси мына Рамис өзү
basıp alıp bar deme. Hazır Respublikanın yetekçisi baskanda oblast yetekçileri ne deytken baykaylı. Ya, oңой emez. Cengiş. Ambar. Ambardan Klichkası Chika. Ambar. Qorğonup atatlısı göl. Tak, mına Zülmet toptan çıktı.
Qancha millimetr bu? Oy bara geldi. Mıhtı. Mıhtını mıhtı dep aytış gerek. Tak 10-çu qatar sani Azamat Qochorov. Abulqasımov Aybek Mırzadan dagı 1000 so'm ketdi. Çuy federatsiyanın jetekçisi. 7-0. Maksimal жақындықтан да каста жауап қойды. 2 minuta kaldı time'din ayaktaşına. Жаратқан берген жағдайда тайманбас тайбас эр қайда жүрегі батыр туысын тұтар мүрігі жалтыр сусын жұтар жан қайда қанаты сынса қайнардан қара тер түсті қайрадан бек намысқа тұрар жігіт мекенімде улам жігіт қайралған Gülsarı çapkan şan törü Kabılan gökçal gökbörü Hayratın taş dodoy Çürügün solup maş botoy Kököy kesti can dil alsa Kökürük cazbay tizgin alda Hayratın taş dodoy Çürügün solup maş botoy Kököy kesti can dil alsa Kökürük cazbay tizgin alda Talaşsa demir tal çaynar Taramış baltır jal çaynar Eldin kırancı Abay Çolpanbayev Bugatti çapkanatı 30 sekunda kaldı. Ümitің өзің қолыңда Үзілбей дайым қолсына Андамесе алдыңда арғымақ Жолунан жол сұрақ Гүлсары шапқан жан төрі Қабылан көкжал көкбөрі 5, 4, 3, 2, 1, stop. Время. 7-0. Gelgile. Bataga gelgile. Rahmat. Так, Абулкасымов Айбек Мырза ошону менен $100, андан тышкары 3000 сом койду. Рахмат, 7-0 эсебинде финалга жолдомону Чүй облусунун 84 курама командасын куттуктайлы. Көлдүн 84-жылкы курама командасы жакшы оюн куруп бердиңиздер. Кырсыгы жок, жакшы. Мына бардык орду менен. Бирөө жеңиш керек албетте. Чоң рахмат. Амин. Амин. Баталы болгон жакшынакай. Батаны ыйык тутуп, бата силерди коштоп жүрсүн. Амин. Рахмат атка минерлер, жакшынакай Айбек Мырза. Мынандай сонун оюн куруп бердиңиздер. Талас, Жаллабад, экинчи тайм. 0-0 эсебинде экинчи таймга келдиңер. Келгиле. Алгачкы секундалар кетти. Nöl esebinde bulardın